I serijal o Venomu je gotov sa posljednjim plesom, posljednjim dijelom trilogije. Ili možda nije, tko će ga zapravo znati, niti jedan film o Venomu nije najbolje prošao kod kritike, niti dijela gledatelja i pravo je čudo da je uopće dobio 3 filma, ali zarada na svakome od njih je jako dobra, uključujući ovaj najnoviji, tako da sumnjam da je ovo posljednji Venom koji ćemo dobiti od Sonyja, uključujući i glumca Toma Hardija, bez obzira na navode da je on gotov s likom s ovim filmom. Naravno, za samog Venoma je za očekivati da će se franšiza nastaviti jer je i dalje vrlo popularan antijunak, a naravno ovaj film je uveo i novog velikog negativca Marvelovog svemira vezanog za Venoma, koji je u njemu samo natuknut, tako da sigurno slijedi još nešto dalje. Malo kasnim sa ovim komentarom, ali konačno sam uspio film pogledati. I film je ok, sva 3 filma su zapravo sasvim ok, prvi je i dalje najbolji, drugi sam iskritizirao da je prebrz i skoro kao post-kredit scena prvog, ali svejedno zabavan, i ovaj treći je zapravo bolji od njega, ali prvi mi i dalje ipak ostaje kao najzabavniji. No ovdje se dodatno ciljalo i na emocije, s obzirom da se radi o svojevrsnom opraštanju od ove verzije, iako kako sam rekao i u to sumnjam, ali što se mene tiče, tome su uspjeli. Najvjerojatnije nećete liti suze osim ako ste izuzetno emotivno vezani za Sonyjevog Venoma, ali ima tu lijepo određenih trenutaka i sam Hardijev Eddie i ubojiti prijatelj Venom koji voli odgrizati glave, čokoladu i mjuzikle su kao i do sada sasvim dopadljivi i pogotovo u njihovim međusobnim raspravama vrlo zabavni, tako da ne mogu reći da mi njihova dinamika neće faliti u nekim budućim projektima. Ali na kraju ovo je ipak samo jedan od projekata koji je za kratkotrajnu zabavu i nije ništa više od toga. No realno, niti ne pokušava biti nešto više kao niti prethodna 2 i zapravo je što se priče tiče jedno lijepo zatvaranje kruga. Do sada smo imali zle simbionte protiv kojih se Venom morao boriti, a ovdje imamo suprotno. Oni moraju raditi zajedno protiv jednog većeg zla. Iako je s obzirom na samo kratko uvođenje njihovog oca Nula, odnosno tog boga tame, velikog zlog kralja u crnom, ta borba samo natuknuta i ovaj film, iako kraj svojevrsne trilogije, zapravo je doslovno samo uvod u nešto veće. I ja se zapravo pogotovo sada veselim Venomovoj budućnosti, bilo kod Sonyja ili možda i spajanjem toga sa MCU-om, s obzirom da trenutno postoje svakakve glasine i naravno samim filmovima je svašta natuknuto do sada, ali vidjet ćemo što zapravo slijedi idućih godina. Film se doslovno nastavlja na prethodni, ili točnije na kraj filma Spider-Man No Way Home i povratkom sa Brockovog kratkog gostovanja u alternativnom svemiru i akcija odmah slijedi bez pauze i fino traje do posljednje minute. Dio starih likova se ovdje vraća u malo drugačijim ulogama nego prije, iako se što se njih tiče čini da su malo nasilno ugurani u film, tek toliko da bi bili tamo i doprinijeli nekakvom kontinuitetu, ali većinu vremena pratimo naslovnog lika u njegovom putovanju sa jednog mjesta na drugo, s obzirom da je sada on traženi uboj. A tu se naravno umiješaju i tajne agencije i sam Nul koji Venoma pokušava pronaći i kojega upoznajemo nakratko i općenito samo kroz uvodnu naraciju i kasniju ekspoziciju. Uz njih tu je i par dodatnih likova u vidu jedne hippie obitelji koja traži vanzemaljce koji su tu realno samo da bi ih Venom mogao spasiti i podsjećaju zapravo na onu rusku obitelj iz originalne verzije Lige pravde koji su tamo ubačeni samo kako bi Flash imao što raditi u filmu. Ali sa jednom velikom pozitivnom razlikom u korist ovog filma, a to je da je obitelj predvođena Rhysom Ifansom, kojega ja jako volim i koji je uvijek jako zabavan. I tu je još jedna možda malo neobična sitnica, a to je recikliranje glumaca. Nije zapravo ništa čudno jer se to stalno radi, čak i unutar MCU-a, ali je neobično da ne postoji netko drugi tko još nije bio neki strip lik pa da njega odaberu, nego Ifansa ili čujatela Ejiophora koji ovdje glumi generala, a za koje dobro znamo da su već bili Lizard i Mordo. I Andy Serkis je ovdje također, ali samo kao glas, tako da je to manje čudno i realno da nisam unaprijed znao da je on posudio glas Nulu, ne bih to uopće skužio iz filma. Ali s druge strane, kao što sam spomenuo, sve su to lica koja je ugodno vidjeti, pa bolje i tako nego netko lošiji. Osim njih ima tu još nekoliko dodatnih likova čije sudbine i svrhu možete pogoditi kako se film približava kraju, ali centar svega i ono najzabavnije su ipak Eddie i Venom koji bez problema nose film i prekrivaju njegove nedostatke. A nedostataka ima, od spomenutog da je ovo samo svojevrsni uvod u nešto drugo do rupa u filmu, šetanja ogromnog čudovišta pustinjom i Las Vegasom bez da ga itko primijeti, vrlo slabog osiguranja jedne tajne baze i rekao bih njihovog prelakovjernog osoblja, uključujući i samog generala. Ima tu još svega i svačega što nije baš djelovalo kao dobro osmišljeno.
Osim što su kao i do sada igrali na zabavu i dinamiku dvaju lika koji moraju surađivati, a neprestano se prepiru, ovdje su si pisci dali malo i oduška da se našale i sa aktualnom pop kulturom, doživljajem multiverzuma i onim popularnim načinom prikaza usporedbe dobrih i loših dijelova neke trilogije i sličnoga. Sve skupa je unatoč rupama i drugim problemima ipak jako zabavno, izuzev možda nekih mrvicu sporijih trenutaka u sredini, film ipak proleti i doslovno opravdava svoj naslov. Venom stvarno u filmu pleše, pa sad uzmite to kako hoćete. Ja se nisam nadao tome, ali nisam zapravo niti želio to, no realno paše uz ovu filmsku verziju Venoma kako su imali prilike pratiti zadnjih nekoliko godina. Pretpostavljam da vjerojatno idući neće plesati. Trailere inače nisam gledao, tako da nisam stvarno znao što očekivati od ovog filma. Da budem iskren, moja verzija Venoma, odnosno Spider-Manovog crnog simbiotskog kostima je ona prva kad se sve to prvi puta pojavilo i kad je Venom bio onaj žešći, pravi negativac i jedinstven. I eventualno kad se Carnage pojavio jer je bio dovoljno drugačiji i komplementaran Venomu, ali sve kasnije kada se priča i mitologija proširila mi je nekako umanjilo njegovu zanimljivost. Iako je uvođenje nula prije nekoliko godina i cijelog porijekla Venomove vrste dovoljno zanimljivo osmišljeno, svejedno mi je onaj početak ipak najdraži. No, s druge strane, sad kad smo dobili i filmsku verziju, veselim se vidjeti što će dalje napraviti s njim i idealno nadam se da će dobiti i poveznice sa MCU-om, Celestialima kao što je to u stripovima i svime što ide zajedno s tim, jer su realno u zadnje vrijeme, zahvaljujući neuspjehu Eternalsa, malo zanemarili tu stranu svemira. Tako da Venom 3 je u osnovi dobar i zabavan, baš i onako za jedno opuštajuće gledanje kao i ostatak trilogije. Kao i obično, u komentare dolje mi pišite kako se vama svidio, što bi željeli da stigne u budućnosti Sonyjevog svemira ili i MCU-a vezanog uz Venoma i kakav vam je općenito dojam na sve dosadašnje filmove koje je Sony izbacio Marvelovim likovima iz svijeta Spider-mana i što očekujete od Cravena koji stiže uskoro. I pozdrav do idućeg puta.